O kaya katamuan, Miyerkules 23 Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kaya katang banal misa para king kapasalamatan ng Eric and David king karelang wedding anniversary, Rene and Donna Sombilo, Lito and Lori Zavanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Nida Cabrera, Vincent Antonio, Mirasol Simon, para king personal kayadwanan, Jenna Nicdauco, Catherine Tristar Soto, Christine Sotelo, Giancarlo David, Herminio Lynette Nucum and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robles, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gocuenco, Alvin Aizon, para king Malaguang Kapaldanan, NMG Mateo, William Oy, Florino Torres, Albert Songko, Jeffrey Johnson, Natividad Juan, Ignacio Boy Ocampo, Jeff Castro, Joan Pamela Nangzizon, Adelaida Manyalak, Rene Santos, Jacqueline Nercat Sembrano, Father Edwin Belay, Eliodora Balingit, Divina Gracia Carbungco, Jocelyn David, Roy Ingersol, Justin Taruk, Ricardo Nogoy Sr., Baby Saina, Lorin Hope Matito, Basilica Binuya Quesada, Angelo Quizon, Edel Umlas, Cyril Blue Galvez, Eller Bitog, Gloria Pandillo, Ernesto Dizon, Dr. Julian Buot, Jerome Buot, at dinanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan, din kapatatang niyaw na biye, Magno Bustos, king kayang death anniversary, Engineer Reynaldo Pelayo, Andriano Pelayo, Enrique Capulong, Cesar Umali, Mario Rosel Peña, Amador Sita, Claudita Tolentino, Godofredo Jesus and Anita David, Soylo Severina and Lourdes Conanan, Arturo Sioson Sr., Nelita Sioson, Annette and Antonio Sicar, Arnel and Peter David, Rodale Olea, Christopher Glenn Binuya Quizon, Enemino and Asuncion Umlas, Luciana Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vincent and Ellen Tantangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at din sa Blancaladua, Kim Purgatorio.
Talakad tamo po, ikantayng dalit na pampulat. Palayan na talatuki, palayan na nituburan, palayan ay nahus mo, palayan na pinili mo, palayan mo o Ginoo, kaya ka ng kakayapan, kaya kang kalabungan, kaya kang kabanalan. Kilagyo ning igpampon ng anak, panimbanal Espiritu, Amen. ang Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimoring, maya pasisilim po, maya pasisilim po, Amo. pagmasusyan tayo ang kikatang misa, ating metong pamilya ng Diyos, king kasalpantayanan, ipapangabita mo po at kanakantala rin panalangin na rin hanggang pengakwan ng tangi pangadi at karing pamangailangan tamo. Karing panahon may kasalata mo, si Santala at mangyatang kapatawaran kay Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko, kin Diyos, amayo payang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Ulinita, ipanika po ko, kasanta Mariang Kapilan Mambirhen, karing sa balang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo po, king Diyos, at ginutamo. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa rin kasalanan tamo, idala naktangan sana, king bie alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakantala po rin kaya katamong intensyon, isipan tala po rin ang buritang ipanalangin. Oy paming sablang lunos, alaming likat, kapibabatan, at pakibatan ing kayang balayan, ing kayang kasakitan. Kapamalatan ing kayang ganaka, at adwan ming ikabus mo kami, king sablang dewakan, banasoy wanda ka, king tula, karing sablang aldon imbiemi. Iti adwan mi, kapamalatan ing ginuming Aso Kristo ang anak mo, mabibiyat magari kambemo ning banal Espiritu, metong mo king Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturgia ni Amano. Pamasang ibat, himumuna ng sulat, San Pablo, Karintao, Corinto. Tungkol naman karing etalasawa. Ala kong tinggap ako utusan, iba't king Ginoo. Dapat, ibiya ko, impamalak ko, ang timong karapat dapat, aapanaligan niyo, paulining lunos na ni Diyos. Uli na ning kasalukuyan, akagutgutan, isipan ko king manatiliya, ing tao, king sadya ng kabilyan. Atin kang asawa? Nung atin, mo sisisyon ing pamakyasawa mo. Ala kang asawa? Nung ala, nakalalawe pang maging asawa mo. Dapat, nung makyasawa ka, ka din dapat mikasala. At nung indalaga, makyasawa yo, kaya naman din dapat pamikasala. Dapat lalo kong buri, nung aligtas da kayo, karing aldo-aldo problema, na nimbyeta lasawa. Kapatad, ito yung buri kong sabyan. Ditak na ing oras, ang makatagan, at manibat ngeni, sukat lang mabibyebye, ang timong etalasawa, rin talasawang lalaki, detang manangis, ang timong manangis, detang matula, ang timong matula, detang manyali, ang timong erabandi ing seliro, detang negosyante, ang timong alampansin ing negosyuro,
Uling iting yato, ing kabilyan na ngeni, ena magluwat. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat tamo po, makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Kaya kang kamag-anak at kabalen, kaya kanongan kalingwan. Bustan ing legwan mong tagle, yang pagnasan ni ngari. Yo, ing ginumu, inya pamintwan me. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Ing prinsesang king palasyo manoknangan, alayang kapara king kayang legwan. Ing imalan ng susulod, may gawa king gintong sinulad. King malagunang susulod a imalan, makanyan kingari tayran. Alalayan de, ring kayang damas, ang mahiyarap mo naman, king aring marangal. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Miras lang kang bening tula at saya, at delano king palasyo ni ngari. Ring anak mong lalaki, karing pipumpunan mo, ila manalili, gawan mo lang mamuntukan, amiral, king meto ketawan. Makiramdam ka o babaeng maging reyna, tingiran mo ka kung amano. Talakad ka mo po ban parangalan, mayap abalita. Hallelujah. Hallelujah. Ibuklat mo ring puso mi o Ginoo, ban matirandam karing amano ning anak mo. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas, ligaya kaya ka o Ginoo. linawe na lang Jesus din kayang alagad at nga na, mapalad kayo, kayong pakakalulu, huling kaya kayo yung kayarianing Diyos. Mapalad kayo, kayong danupan ngeni, huling mipakapsyan kayo. Mapalad kayo, kayong tatangis ngeni, huling mipamatulan kayo. Mapalad kayo, nung pikasaman da kayo, isakwil at pamakirayanan at panyabyanan marok, tinguli ning anak ning tao. Tumula kayo, potang mapalyarian iti, at magsaya kayo. Uling maragul, ing ablasyo. Ang makapanayak kaya kayo, karin king banwang. Makanyan kabudya patanda kareng pipumpunan kareng kaya kayong propeta. Dapat kalulu kayo, kayong mabandingin. Tikman nyo na, ing kanwanan. Kalulu na kayo, kayong atin labis-labis sa pagkabye. Huling dumanop kayo. Kalulu na kayo, kayong sasagak-gaking tula. Huling tumangis kayo. Kalulu na kayo, kayong pupurian daring tao. Huling makanyan mo naman ing pamipuring depat da, karen pipumpunan daring eto tong propeta. Kapatading may pabalitan kaya tang kaligtasan. Kapuryan kaya ka o Kristo. Ilagyo ni Kikpang paninganak panimbanan ng Espiritu. Amen. Pinagpala kayo. Sana kayo maging mapagpala. You are blessed. May you become a blessing. The Jesus optics on poverty
mourning, hunger, meekness, rejection. Change our understanding of these unpleasant realities. Yung pagtingin ni Jesus, nakakaiba pagdating sa kahirapan, sa kalungkutan, sa gutom, when we are rejected, pag ikaw'y pinagtatabuyan, sinisirang pangalan, pinalitan ni Jesus ang ating pagkilala sa mga kalagayan na ito na tayong lahat hindi natin gusto. Is it possible that Jesus Himself experienced poverty, pain, hunger, humiliation, and rejection? Pwede kaya si Jesus sa kanyang buhay mismo, pinagdaanan niya yung kahirapan, gutom, siya pinahiya, di siya tinanggap, at ang mahirap na buhay? A deeper view of these difficult realities we experience from a hindsight will offer us a new perspective sa mga pinagdaanan nating mahirap. Pag sinabi kong hindsight, pagbalikan mo yung dinanas mo, parang foresight, di ba? Yung sa harap. Pero yung insight sa kalooban, hindsight, yung pagtitingin ka sa nakalipas, yung pinagdaanan mo. Jesus offers us a new perspective from a hindsight that when we have gone through these negative human situations, we become stronger, more determined, and confident about our foresight and our future. Pag nag-iba yung pagtingin mo sa nakalipas, gagamitin mo ito. Dumang ka ng mahirap. Dumang ka ng maraming problema. Masakit, napahiya ka, sinira ang pangalan mo. Pwede rin dito sa Ebanghelyo, nagutom ka. Pag itong mga karanasan natin, tinanggap natin as our own experience, pwede tayong maging mas malakas ngayon, mas matibay, at mas determinado sa ating kinabukasan. Parang sinasabi ko, mas kakayanin ko na bukas kasi pinagdaanan ko na yung mahirap. Pwede kasi meron kang dinaanan na mahirap pero denial or ayaw mong tanggapin o galit ang nararanasan mo sa kalooban. Sinisisi mo, kasalanan kasi ng mga magulang ko kaya mahirap yung buhay ko. Kasalanan ng mga taong to, they rejected me. Kasalanan ng mga taong to kaya nagutom ako. Then there is no grace, there is no blessing. Hindi ka magiging mapalad. Ang tawag lang sa'yo, sawing palad. Pero mapalad ang mga taong mahirap, ang kaharian ng Diyos ay sa kanila. Mapalad silang nagugutom, sila'y mabubusog. Mapalad yung mga umiiyak, tumatangis. May panahon tayo ay tatawa. My dear friends, it gives us hope from this hindsight. It is a glimpse of the life of Jesus. And could it be this is the very life of Jesus? Parang itong mga sinasabi niya sa ating Ebanghelyo, which we call Beatitudes, ay maging buhay mismo ni Kristo. He was poor, meek, hungry, mourned, merciful, humble, persecuted, and insulted. Parang Ebanghelyo nating sinasabi ngayon, pinagdaanan ni Kristo ang mga ito. He was just thinking about, iniisip lang niya yung kahirapan o naalala lang siguro yung narinig niya tungkol sa mga umiiyak o yung mga nagutom. Sa palagay ko, si Jesus mismo, bilang anak ng kalpintero, pwedeng nagutom din siya. Naging mahirap din sila. Hindi naman sila mayaman. O even in his own town, he was rejected in his own place, Nazareth. Looking back on your own experience, can you mention these difficult times that challenged and brought out actually the best in you? Meron bang karanasan na napakahirap sa buhay mo, pero lumitaw ang kakayahan mo? Malakas pala ako. Kaya ko pala. Take time to discern these experiences. Do not just assign them in the past or forget them or even curse them. We can look back only in thanksgiving. Pwede tayong magpasalamat.
Kahit mahirap ang pinagdaanan natin. But because of this, we become stronger, wiser, more determined, and even grateful. It's a choice. Pwede kang duman ng kahirapan. Pero pag inisip mo yung kahirapan mo, nagagalit ka, nagmumura ka, sinisisi mo yung iba. O pwede rin duman ka ng maraming pagsubok at nakayanan mo, parang pwede mong gawin ito bilang maggrasyang buhay ng pagpapasalamat. I call this sometimes the beatitude attitude. A stronger determination and confidence in your foresight because of your painful difficulties. You will not be afraid nor hesitant of what is to come. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Meron bang mga estudyante dito? Nung kami nag-aaral, meron kaming mga klase, napakahirap sa seminaryo. At nung natapos na akong pare, nag-aral na naman ako, napakahirap. May panahon talaga, umiiyak ako. Kasi nagtatrabaho ko bilang pare, nag-aaral pa ako, additional. And you know, sometimes umiyak, ba't pinasukan ko pa to? Sabi ko, pare na ako. You do a paper, you submit it alas 7 ng umaga, Sabado, magbabasa ka the whole night, magta-type ka, ipiprint mo, isasubmit mo sa professor mo. And you do this for many years. Mahirap. Pero sinabi lang yung professor ko, pag dinaanan mo yung mahirap sa pag-aaral, kahit anong kahirapan sa trabaho, makakayanan mo. When you go through difficulties in studying, preparing, writing, presenting, pwede kang mapahiya, pwede kang magkamali. Pag natapos mo to, kahit anong klaseng pagsubok, kaya mo. You will not be afraid. You will not be hesitant for what is to come. Because it's from this graceful experience that we become grateful. Kahit sa mahirap na kaharanasan, magiging grasya at pwede tayong magpasalamat. When you feel blessed, you eventually become a blessing. A man who leads the orchestra must turn his back from the crowd. Nakapanood na po kayo at nakarinig na kayo ng mga orchestra na tumutugtog, maraming mga musicians, magagaling na musician, pero yung pinaka-leader nila, yung the one orchestrating everything, the one who maybe wrote the notes, who designed the songs, who put together the different pieces in the orchestra. Kung tingnan nyo siya, nakatalikod sa mga tao. Hindi naman natin nakikita yung kanyang mukha. Di ba? Hindi naman napapansin kung anong pangalan niya. Mahalaga, the music is perfect. It's blending. It's the right timing, the right measurement, and to give justice to the song and music. Ganyan kung minsan kailangan tayong tumalikod sa maraming tao. Kung masyado tayong conscious kung anong sasabihin nila, tumitingin ka ng tumitingin. Kung pumapalakpak sila, kung nag-e-enjoy sila, kung nakikinig sila, baka natutulog na, I think you cannot do your part when you lead an orchestra. Kailangan kumisan at madalas tumalikod tayo. Because you have to do your job. Gawin mo ang trabaho mo. Kahit nakikinig sila, pumapalakpak sila, o natutulog yung iba, continue to lead your orchestra. I think this is how Jesus revolutionized our understanding of being blessed. More than wealth, more than prestige, more than fame, more than applause of the public. Parang si Jesus, binaligtad niya at binago niya ang pagtingin natin sa kahirapan, sa gutom, sa hirap. When you are rejected, para sa Kanya, pwede mong gamitin yan for you to elevate yourself from a higher value and maturity. Buhay na pinagpala
ang tawag dyan. Parang nakikita natin tayong mga Kristiyano, ang pinagpala, hindi lang yung may pera. Hindi lang yung busog. Hindi lang yung tumatawa. Hindi lang yung pinapalakpakan ng mga tao dahil marami siyang nagkasunod. Sa ating buhay Kristiyano, ang mga pinagpala ay yung mga nakakayanan nilang tanggapin kung ano man ang kalagayan sa buhay, ginagamit nila para sa mabuti. At ito'y nagiging grasya sa kanila. Kaya nga kahit anong dumating sa atin, tanggapin ho natin. Whatever it may be, do not deny it. Huwag mong talikuran. O sabihin, mahirap naman to. Iwasan ko to. Ang tawag dyan, bukas palad. Bukas palad means you can receive proper disposition of grace from an empty, open hand, welcoming grace from God. Pag bukas palad ka, ang grasya magaan na darating kaysa sa mga nakasara ang mga kamay at hindi sila nakabukas sa grasya ng Diyos. Bigyan kayo ng halimbawa sa karanasan ng mga taong maggrasyang bukas palad. Nakikita niyo po yung tubig. Nyari, mag-imagine lang tayo, maganda yung ilog ng sapang bato. Yan, yung sapa, may tubig. Halimbawa, imagination lang natin, kahit hindi totoo malinis. Malinis yung tubig ng ating sapa. Malaki yung tubig, malinis. Tapos, you can enjoy the water. But you don't have to cleanse your fist. Ito yung tubig. You cannot enjoy it that way. You have to open your hand and enjoy the water flowing through your fingers, flowing through your hands. Bukas, palad. Ganyan din yung grasya. Hindi mo pwedeng kunin sa mga palad mo at mawawala lamang. Wala. But when you allow yourself to be immersed in the grace, and I think that is what we call pinagpalang buhay. Ganyan din yung buhangin, the sand. You cannot grasp the sand with your hand. It will just slip through your fingers. But when you open your hand, bukas palad, you can enjoy the texture, the warmth of the sand. Kung nasa beach ka, no? And in that way, you cannot grab it for yourself. Otherwise, you will lose it. Parang kabaligtaran, no? Parang the more you grasp it, the more you lose it. Kung toro sa sakmalan mo, kung toro papandiyan mo, lalong mawawala. Ang pagiging bukas palad ay ang magrasyang buhay. You are blessed. Tayong lahat, pinagpala. May you become a blessing. Sana ay kayo maging mapagpala. The true source of blessing, and when we become a blessing to others, the true reward of a blessed life is being a blessing to others. The more loving people are the most loved persons. They are aware of their God graces and the love that they receive. Ang mga taong mapagmahal, ang mga taong maggrasya, sila yung taong bukas palad, bukas mata, bukas yung kanilang puso, na kinikilala nila ang mga grasya nila sa buhay at mga pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng kapwa, kahit sa mga mahirap na panahon. You are blessed. Be a blessing. Pinagpala ka, naway magpala ka sa iba. May God bless us all, the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Talakad mo po. Kapatid, kambiyan ng Kristo, at mo, busal na, manalangin, king malugot tang igpa, king Diyos, ang may payang tuto. Nga tangan po makibat, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring reliyoso, mabilugayato, may biyabiyala sana ag pangking ebanghelyo, at tapakit da king malyaring ibayo niya to. Nung iya makayantabing espiritu ning kanwanan, ipanalangin taking Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang pamilyang Kristiyana, mielasana kan bening espiritu ni lugod, kagalangan at kaya pa na pilubluban, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para ka ring kiyakatang laiko, aluban da sa katabayong makayamarang kaisan, din sablang bagya kapamilataning espiritu ng ebanghelyo, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katamong makatipon keti, king espiritu ng pangamisyonero, apakilala tayo sanay Kristo, at tayo ta din lugod na karing kaya katang kaparang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ngini po, adon tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, yatsyat mo sana yung mapanyaw pong gamat kaya kami. Pagdulapan da ka, king mabilog ming puso, maging karapat dapat kaya sanang tanggap, king adwam mitmong kapakumbaban, kapamalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, tigpang may payang tuto. Tanggapan niya sana ng Ginoo, itindaw karinggamat mo. Hingi ka puri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katam ka sa plala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming migalang, kambening kaya kaming kabubugtungan mong anak, paniligtas na kami, king kamatayan, at king balang dewa kami. Mitmong pakalulong kesa ng tanggapan, iting sakripisyo ng kapasalamatan, king pangakabos mo kay kami, king sablang kaligalikan. Itiaduan mi kapamalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antimurin, yat nayor ang puso yun. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulit, pasalamatan da kang paratya, luman ka rin. Oy pa, Diyos yung langang at lubos mo ipaya. King lugod kaya kayang lelangan ng tao, at inyang may pulad yung may paurusan, king kaya kang pakalulu kaya yung kinabus kapamlata ng Kristo ang anak mo. Kapamlata na ringangel at ding sablang koro, karin kimbanwa, mit mong kapigaganakan at kapagmulalan, sambanda ka king harapan mo. Ing siwalami, magsanmetong sana, king karela, kapang kakantami yang mitmong tula,
ing dalit ning kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. Itno'y banwa, ating labwat, ting tekang ligaya. O sana, ting kakatas, tatasan. Nuan yung daratang, ting lagyun, ting Ginoo. Hosana, Hosana, ing kakatas, katasan. Tunay ka pinbanal no igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampo, kabanalan mo sa naratingan king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni ginuming sa Kristo. Bayami daon kusang lupking pamilasan at kamatayan, tingwaning tinapet pe pasalamat sa kaya piraso net binyene karinggayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iting kanawang katawan, amidawon, para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba, ningapunan king waning kalis. Pasibayin pe pasalamat kaya ka, binyaning kalis karinggayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga nakong daya. Ing daya, nimbayo, talanganggang tipan amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na. Pasyag taya, misteryo ni kasalpantayanan. Ikristo meteya, Ikristo mebeya, Ikristo mabeya, at datang niya pa. Inyang eni gaganakan mi o ikpa, ang kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon miya, tinapin imbye, kalis ng kariktasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang, talakad harapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, tingi kami sanang misulusulok, ing ataw na daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap kayong lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyot sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na Kenny, king kaya kaming pisamban, king kaya kaming parokya, kay Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang mayang uabye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye, alanganga, pan kaya benang Maria, Birhenin Duning Diyos, San Jose, kayong esposo, ting sablang apostol at ting sablang santong, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabanin panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ni Yesu Kristong, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal na Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, hiro ng Yesus kay katang. At yubanwa, isamban, yaing lagyo mo. Tatanging kayarian mo, di pamintuan inglog mo, ket isu lipan tiba noa, di pamintuan inglog mo, ing kakanan ni king Aldo, ibiyem ke kami king Aldo ngeni, ampuni patawad mo ke kami, ding sala mi ke anting pamamatawad mi, paring mi
sala ke kami, mga emoke, paisaul king tukso, nunay kabusking marong. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, wan king kasahupan ing kaya kang pakalulu para ti kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, kayo pa yan, at iligaya mo gamon kingalanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sana kay kayo nga. At kaya kaanti mo rin, Pakitapo, ni kakametong tamking kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad na rin mayaw, king apunan na ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka. Dapat ikasmiyeng amano mo. Humayap na ako. Dapat ning espiritual kapamatinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan at sakramento. Kaluguran da ka, may giting sablang bagi, at agnasang ko yung tanggapan da ka. Dapat, pauli na ningin ng penandik, era katanggap king sakramento. Umeka mo man, espiritual, kenin puso ko. Kakaulan da ka, balamuari at tsuka ka rin. At pakisan metong kayong lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana pa yung tulod, kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Alakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos, o may payang tutu kapamlatan iting tinape, ning biye, kakabus may kaya kang balayan, king upaya, ning kasalanan, ning lugod mo, babayo mo, ing kaya karelang sikanan. Saupan mo kaming alang patanat, sumulong, king kapanayan, ning alanganggang ligaya. Itiyadon mi kapamlatan Kristo ang ginumi. Amen. Bukas po, September 8, kapiesta na ning patulunan ng Kapampangan, Virgen de los Remedios. At pong koronasyon king Lubao, alas 5 ning ganingalto. At nung makapunta kayo po, Keti, oret ang sisibagay online, masanting niya pong pamikatagon, pamisan metong tamo king katamong patron bilang Kapampangan. Pakanyan mo naman kay parokya tamo bukas po, tingtang misang alas 6. At sana makiabeta mo po, lalo na it's a great feast in our church. Katanda ko pong simba at katyo po rin pamilya yung makiabe kayong kapag masusyan tamo. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya kaante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Ilagyo ng igpaampal ng anak, yung banal na Espiritu. Amen. Yung kaya katang misa, midaune, umetamo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Paglalaro,